Sanibona noyingane zakwethu ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezo mina kuveze umtuthu ngakho malo bathi ilas bona magumede mhlabe emangabe usemusha like kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokuleka kanjalo futhi nokushare ukuyikhona okukhulu kunakho konke weyingane zakwethu ke emuva ukusabalela kwengoma eshisa izikhothe bophela abaculi bakamaskandi lapha kade ke benza ingoma bevalelisa laphana ubaba ushengo usokalisa lapha odlule ke emhlabeni ngalo izolo wengimsunguli weqembu iIFP kunesikulumo ke esisabalele enkundleni zokuxhumana abantu nje bancoma kakhulu ubumnandi bengoma lapha uzokumlula lengoma ihlanganisa izitsizwe zingakazi sihlangane phambilini bekwaziwa futhi ukuthi angeke zize sihlangane nana futhi angeke zize zikhiphe ingoma zindawonye laphana ke kwahlula ke noma sesibekela imali impela kuthiwa sikhiphe ingoma kodwa ke kwangakwenzeka lokho ke kunengoma ke imnandi kakhulu ephumile laphana ehlanganisa ukhozana nomthandini ejabulela abantu abaningi laphana ngibonile ukuthi abantu bayithokozela le ngoma nabantu asebaqalile impela bagxeka laphana insizwa ubaba umqabula sheshe laphana ngetemu alicule kule ngoma le ngoma bafethu imnandi kakhulu ubaba umqabula sheshe bangabe eqala laphana uyancoma ke ubuqhawe bukashengeke laphana wasefaka ke negama lokuthi ke kumele abongwe esaphila la ngibona abantu abaningi ebadlulise kwabo ukuphawula laphana ukuthi ke usho kanjani ukuthi engconywa okanye bongwe esaphile ngenkathi ke kwaziwe ukuthi ubaba ushenge akasekho emhlabeni abantu ke bathi impela le ngoma emnandi kodwa ubaba lapha nomqabula sheshe uphazukile lapha ke ngokukhuluma okanye ngokucula kanjani mhlawumbe lithini lwakho ngalolu daba hlala ama comment section ungitshela kabanzi ukuthi mhlawumbe lithini lwakho ngalolu daba mina ngathi ukuthi ngilasponi sengiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa futhi ke ukuthi ngiyabuya futhi kwenye video elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho subscribe nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.